পৰা শেষ হৈ নাযায় তাৰ বাবেহে আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। এয়া মাথো বড়োসকলৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। কওক এতিয়া কওক আপোনালোকে বাঘ বা গড়ক চৰকাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে, কিয় নিৰাপত্তা দিছে, কিয় চেংচুৱাৰী খুলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে? কাৰণ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলেই গড় বা বাঘ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা শেষ হৈ যাব। গতিকে শেষ হৈ যোৱাৰ পথত থকা বড়োসকলক অতি সোনকালে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। বড়োসকলক ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে। বহুতে কয় বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী নাই, ইতিহাস নাই, সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই। এই কথা এতিয়া আমাৰ যি চিফ গেষ্ট তেখেতে সুন্দৰভাৱে বুজাই গ'ল। হয়, বহুতে কয় বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী নাই, ইতিহাস নাই, সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই। বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস আছেনে নাই আজি মই যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ বিচৰা নাই। বড়োসকলৰ ইতিহাস আছেনে নাই ক'বলৈ মই বিচৰা নাই। মাথো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা জাতি হিচাপে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইটো কিন্তু বড়োসকলৰ আছে। আমাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি আজিলৈকে জীয়াই আছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই যে আমিয়েই বড়োসকলেই এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল, এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল। গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে, মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে। ইতিহাস থাকিলেও বুৰঞ্জী থাকিলেও সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়। আমাৰ বুৰঞ্জী থাকিব পাৰে বা ইতিহাস থাকিব পাৰে, কিন্তু সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়। আক্ৰাছৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ থাকে যে বড়োসকলৰ ইতিহাস নাই, বুৰঞ্জী নাই, সেয়েহে বড়োসকলে বড়োলেণ্ড পোৱাৰ যোগ্য নাই, কোনো ভিত্তি নাই। কিন্তু দেখোন বুৰঞ্জী থকা ইতিহাস থকা বিশ্বজিৎ ৰায়ে দেখোন এতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছো পোৱা নাই। बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं, राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। Honmaniya Titi or Shraddha Rice. When there is absence of reciprocity, there is ground for suspicion. য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই, তাত সন্দেহ থাকিবই, সন্দেহ কৰিবই। খালি যদি ময়ে দিব খোজোঁ, আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই। গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে, ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে, তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব, ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোন যাব, কোনে যাব, আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনে? কোনেও নাথাকিব। মোৰ সন্দেহ, কাৰণ উন্নত জাতি বুলি, ডাঙৰ মানুহ বুলি, জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে। অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব, আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে? নকয়। গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব,
খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব, ল'বও লাগিব। যদি 80% असमिया एबा बर'फ्रानो थांनानै थानायनि खोथाखौ साननो गोनां जादोंब्ला, गिनो गोनां जादोंब्ला, जों बिथांमोना बुंनाय बायदि 20%नि बर'फ्रा मानोथो साननो गोनां आरो गिनो गोनां जाया। जोंनि सुबुं अनजिमाया 80% बा मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ गैयामोन। जों मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन। जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन आरो नांगौ बायदियै थांनानै थानो राहा लामा खालामना लानो हागौमोन। बुङो दिनै बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया मात्र 20%सो होनना बुंदों। नाथाय दिनै बर'फ्रा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो? निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन। जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन। अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? तार बाबे दायी कुन? Who is responsible for it? जों जेन दा 20%निफ्राय 15% जाया, 15%निफ्राय जेन 10% जाया, 10%निफ्राय जेन जों 5% जाया, 5%निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया, बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों। There is a saying that if a man is fallen, he should not only stand up, but also move forward. We have been fallen for centuries. So now it is time not only to stand up, but also to move forward towards our destination. As we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. We know that dialogue is the highest form of fighting or war. जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा। बुजा-बुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो। बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों। खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन। थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय, बरायनाय, अनसायनाय, सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन, गोमोदोंमोन। थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना। नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै। दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदियै बरायदों, अनसायदों, सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों, बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों। आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया। नोंथांमोननि हारि बायदि थांनायनि जि स्पिरिट, जिउमा एबा आत्मा, बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों, सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों। आं फोथायदों
नोंथांमोननि जि हारि बायदि थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जि स्पिरिट एबा जिउमा बेनो सानसेब्लाबो जोंखौ देरहासार खालामगोन होनना आंहा गोथौ गुवार फोथायनाय दं